Maya payabak po kay kayungan. Kambe na po din kay katamupan sarili kapag nasan kaniting misa, pakiabetada po din makatuking intentions. Ing kapasalamatan na po de Jose Pepe Hison, Chris and Ronald Gomez and family, Mayor Rodencio and Mrs. DC Gonzalez, Highline Builders, kapasalamatan na naman King Aldonang Kibaitan, Remilio Myong Galang. Special intention, Engineer Jesus Fonsalan, Mayor Teddy Tumang, Ning Torres, Chema Lumba, Ariel Osepina and Joshua Joriel Macabali, Emerito Barrera, Federico Mandap, Villamor and Rosalina Tolentino and family, Father Raymond Reyes, Dietz and Ita David and family, Michael Antoinette Cruz, Hajing family, Amelia, Julie, Chloe, and Jude. Para king malalagwang kapaldanan dari, Alaysa Rain Tulio, Celia Lagason, Michael Alfaro, Ranilo Deirit, Monica De Leon, Virgie Samawang, Charito Obsequio, Mark Antonio, Espiridion Kayanan, Rosel Montemayor, Belia Trinidad, Joy Manalo, Felipe Corazon Pajardo, Elmi Ronquillo, Mark D. Kleiner Bayani, Pat Ahos, Rolly David, Rosario Di Morocot, Carmelo Pajardo, Father Rolando Lopez, Jeronimo Lazaro Jr. Para kingalananggang kapainawan ng kaladwadari, Domingo Sr., Alfredo Sr., Domingo Jr., Lisel, Nicolasa, Roberto, Juan, Aurora, Anasita, Jerry, Magno, Cleotilde, Don, Nelson, Mila, Josepina, Jesus, Reynaldo, Priscilla, Federico, Purita, Franklin, at ding maldang kaladwa king purgatorio. Ng Banal Espiritu, ang grasya ni Ginutang Jesucristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyago ng Banal Espiritu, mantabi kay kaingan. Maya pa abak kay po. Ating may kakapatad, mga bebedayang matampang nga pagmasusyan, iting Banal Eucharistia, sisyan talapat aminan, ding nga namang kasalan ng agawa tamo, at manyad pantado at pakalulu, king apong Ginoo. Paulining Emila Pinsinan, ding amano mong oyning dalan, tuntunan niya, Ginoo pangalulu. Paulining kakulangan mi pamangilala king pasulmi, at antike maring tupang melili, Kristo pangalulu. Paulining kailan ming tulang irake kaling aliwa, ding kada matinggap ming alang bayad, Ginoo pangalulu. Ang Diyos sa may pahintutu, pakaluluwa na katamu, at king pangapatawad na rin kasalanan tamu, dala na katangan sana, king biye alanganga manalangin tamu.
Oy paming mayupaya, ban at imawa ming tao, king makasalanan ng kabilyan, tinubod ming buktong mong anak ket isulit. Ibuklat ming maluwala sing sibul, ning kekang pakalulo, kaya kaming manalig keka. Mananasan ng ikengan, abalo ming tunay katimawan, antimong kekang anak. Itinganadon mi, king kapamilatan ng ginuming Jesucristo ang anak mo, ang mabibi at magari kambe mo, at yung banal espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alangangga. Pamamasang ibot, king libro ng propeta Isayas. Nga nang sasabi ng Ginong Diyos, ing banal ning Israel, nako pasibayong tumangis, ikong memalen amanok nangan, king Jerusalem. Mapaglunos siya ing Gino, at nung pasawp ko kayo, sopa na kayo. Ipaintulot na ning Gino, ing dumalan kong kasakitan. Dapot ya mismo at tsukarin, bang turwana na kayo. At eyon e kailangan panintunan, uling nasa salikot ing sarili no. Nung maliliko king dalan, king bandayo mangwanan o kaili, dandamay nyo ing siwala na kagulutan nyo. Sabyano, oy niing dalan, keni kayo dumalan. Kapilan man, mananaman kayo, mibabal kayong uran ing Gino, bang paragula na lo at di na nakong dakalapupul, at dingke kong baka, mi kamalabong lang pastulan. Ding baka at asno agagamitan nyo, king pamanyarol, king maranglela. Manganlo, king peka, masanting diling dikot. King aldo, amabihaglo, ring kutado, ring kasalangyo, at ding memalendo, mga matelo. Maguslo, ring dakalabatis, manibat king balang bundok, at bundok-bundukan. Maging masalaya ing bulan, anti ingaldo, ingaldo naman, maging pituyang ulit kasala, king sadya ng sala. Antila mong piyabi ing salado, ding pitungaldo, king patingapon. Itingan mapalyari king aldo ning Gino, bidbira na lo at pakayapan, ding sugat ape pasarino, karing taong kayang pinili. Amano ning Gino. Mapaladlo ring sablang manayo, king panyatang ning Gino. Puryan nyo ing Gino, mayap ing dalit kapuryan, king kekatang Diyos. Masanting at masampat ing puryan nyo, italakad ning pasibayon ning Gino ing Jerusalem. Tipuna na loring memalen na mengawugse, karing aliwang bansa. Pakayapa na loring mebigo, at bidbira na loring sugat do. Balo na nung pilan laring batwin, at tausani ing balang metong, king lagyo na. Masikanyo at mayupaya, ing kekatang Gino, ing kabyasnano muasokdan, italakad na ning Gino, ring mga dakurak, at babagsak na lo, king gabon, ding marawak.
me ing Ginu kabang malyari ang mayakit, ausan me kabang malapit siya. Ginumanatili kaya kayo, pamamasa king may pabalitag pangkang San Mateo. King panahon na ita, lega na sa nongan de lawan Jesus, ding balen, ang ponding baryo, tinuruya karing karelang sinagoga, penaral na yung maya pabalita, tungkol king kayalianing banwa. At pepakaya pa no ring tao, king nano pamang sakit at kapanandaman da. Panakit na karing dakalataw, kedo no sana la, uling maniligalig la at erabaring ing daptanda. Antila mo waring tupang alang pastol. Nya nga na karing kayang alagad, dakal pintutu ing palutan, dapat ditakla mo ring papalot. Ulinita, ipanalangin nyo king makibandi king palutan, king paralayang talapagobarang tumipon, king kayang pupul. Tinaos ng Jesus, mitipon king arapana, ring labi ng adwang alagad, at ti kalubanong kayo pa yan, makapanabi, kaning mga roka espiritu, at pakayap king sablang sakit, at kapanandaman. Tinubod ng Jesus, deti, kambening penabilin ng antikanini. Munta kayo karing tupa ng mewalaning bansang Israel. King pamaglakad yu, ipanaral yu, king ingkayaryaning banwa malapit ne. Pakayapan nyo ring masakit, pasubyan nyo ang mering mete. Pakayapan nyo laring leproswan. Panabi yu laring demonyo. Alang bayad yung tinggap, inya alang bayad yun namang ipagkalub. Ing mayap ng balita, ng kakatamong kaligtasan. Maya payabak, pasibay po kay kaingan. Update kini pong gagawan ta kini, kining garden ng Benedict, mag-layout na la po. Karetang dapat sementuan, mag-layout. At sabi ng Kong Muno, potang makalayout niya, mang pwede tanang magdagdag, magobra. Mas bilis niya kanting ing obra. Kasi nung ngini po wala rin magobra, itamong laborer. At bilis siya, potang magdagdag kang magobra. Siyempre, the more na dakala magobra, the more na pwedeng mayaring obra. At makanya niya naman po yung kaya katang ebanghelyo kini. Yung nga pong Ginoo, o ini, iya pandiling kikimot, siguro feel na yung, bala mo, yung bulto-bultong obra. Niya sabi na kining mga di kayo ing dakala pa rin magobra. At ini po construction. Ini naman pa magtindang po tamarakala customers tungkol king pamipakalat king mayap ng balita. Niya kini po kibat ng sinabing mga di kayong dakala pa rin talapagobra. O ini may tinipon no rin labi ng adwang alagad. Bang ila rin i-empower na. Bakit na ilang di na ng upaya para makiyabe, makirake king kayang banala obra. At makanya niya naman po yung Santa Iglesia hanggang ini. Potang dakaling obra, siyempre, kempong personal kong karanasan, timo ini, Maragulyang parokya, king karagul na dakaling obra. Maragulyang parokya, niya dakaling obra. Dakala dapat lingunan. At potang magdili-dili kay kang pari, niya meto ko rin pong pangadi, sana po di na nyo kung talasaop kini. O na yung anak man din ng assistant. Di na ako, retang paring pwedeng anytime, pwede mong ausan,
para sumawag king kaya katamong parokya. Ako dininan dakalaparing kayabe kining manoknangan mo namang king kumbento, pero dakal namang, ding honorario sa Chulakenyo, ding CWL, potang bagya kanyan mo. At kibat king pamang nga siwa, king sukat lingonan king parokya, dinanana kong adwang konseho, ing Paris Pastoral, ampong finance, no, chimbelketa o dya. Potang piso sabihan pastoral, at i-delegate ming obra. Ating kung kayan tabi mga siwa, mamahala, king parokya. At kibat dining kayan tabi kung mga siwa, ilang mismo wala namang kayan tabi para mitutukan yung nano pang ako personally, potang kaya ko na alilingunan, pero kapamilatan na niti, malilingon ang aliwa pang dapat gawan. Makanya naman po kayong Santa Iglesia. So, na kailangan daptan ng metong mong tao. Nga pong mismo para layang pwede pang kimot at galo para king kasulong na paning kasalpantayanan. Ting lawe ko po, kalupa niya ng construction ng maraguling obra. Nang kaya naman kailangan magdagdag engineer. Aliwala rin ang dagdag mong mag-obra kaya ang bandang lalam. Para ing obra, masalesi. Kailangan magdagdag additional arkitekto. Mga yan. Pero rin kahit magdagdag lang forman ng ating aliwang kitang grupo-grupong obra. So, malang po makanyan mo naman kiniging, kahit na nga pong kempisa sabihan kasalpantayanan, makanyan mo naman. Nga pong magdagdag yung mag-obra, bang itapang sukat, alingunan, ang pong dapat gawan, magawa. Kana ko po, so ako pasalamat. Diring EMDC, may raragdagan la, para po tangking misa kini, mababandal, babagaling kaya katamong pamitipon kayong banal na misa, nung ako diling magpakomunyon. Bala mo, sukat, lambating timoing misa, uli na mo ng pamamay komunyon. Po tapong nga tsula, mas malagwa, ang distribute of Holy Communion. Kibat po kareng masakit, kesa ako pang magpakomunyon karela, ako pang mga di, kibat ko lang pakumpisalan, ila ng tuloy kini. Ang pamanyesit, pamaglingap, kareng masakit. At ngayon pong kasalukuyan, diyang ita pong biisit, ang pamamunta kareng karakalda po rin kalulu ken parokyata mo, yung BEC mo, yung hining kasangkapan para dating bala malawot ken pisamban, at potera na naman naliluguran, diguden yung kapatat mo, uling aliwala priority, at tamong makanya na ken BEC, ila rin mamunta, karining kaya katang kapatad. So, ini po yung tingapong gino, ina naman paborin ng iglesia na, yung banal ng kapulungan, potang mga ditamong sana para lang pang magobra, makanini nga kakit kong gagawa na within our ranks and community, atin taong magaktibo at kimot at galo para king kasulong na pa ng kasalpantayanan. Mga dita pa po na sana dakala papindeng maging aktibo, mo itanda ka na rin pari, nanida ka na naman din kimot at galo, katoliko, para gunyat ang pong makirake, king banal ng obra, ng hapong Ginoo. Kanita, detarigong may papaboren, ang pong mapapansin, kapamilatan dariting aktibong miyembro ng kaya katang kasalpantayanan, masesela pa at malingon. Amen. Ngayon po, kaya katalang yatad, king apong Ginoo sa batang kaidwanan nga tamong makibat, Ginoo, pakaluluan mo kami. Manatili sa kingkayang iglesia at parati ng kambilan
mausta mo king Ginoo. Maging payapa sa kingkekatang panahon, lalam ning kayang pamangambil, mausta king Ginoo. Lupiga na say hanggang sakit, uluan hanggang danop, at ilakoing sablang kaligaligan, mausta king Ginoo. Tunay at asa ng manatiling saksi ning kayang lugod, para king mabilog ayato, mausta king Ginoo. Ngeni adwanta mo po yung sarili tang kapagnasan. O lubos may upaya talanganggang Diyos, alakang buring mabating, nunay bagkus, buri mong miligtas ding sablang tao. Pakiramdaman mo sa ing panalangin, ing kaya kang balayan. At ing iglesia mo matula na kang suyuan, king kapayapan. Kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Manalayin kay pakamalang kapatid, banting kay katamong daon, matanggap yarapan ng Diyos, ipanglubos mayupaya. Oy, pamimigla lang, mananasan ng ding-ay, ding kay kang lugod, maging metong lang makakaligtas sa sakripisyo para kaya kami. Mitmong kapag mulalandasan ang agampanan ng kaligtasan mo kaya kami, kaniting banal na misteryo. Hindi ka na doon, miking kapamilatan ng Kristong ginumi. Ang ginuma natili kaya kayo, yat nayaw rin puso yu. Pasalamatan tayong ginu a Diyos tamo. Tunepin, karapat dapat at matuli ding pasalamatan dakang parati at numang karino impa, Diyos kingalangang galubos may ipaya. Kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi. Inyong may pagmabayang may kisawad kaya kamenting tao, ti paranitang binalak mo kanita pang minuna, at biglat ne para kaya kaming dalan painturo king kaligtasan. Ngayon ipanayimit ang aldo po tangi Kristong ginumi, magbalik ang pasibayo kambening kayang ligaya. Kanita maging kaya kami asanit ang kaligtasan na pengako na, ang ngayon ipaninayan mi kibib nung kasalpantayanan. Tulinita kamberi sa Blancoro, ring anghel, karing banwa, daralit ming kaya kang ligaya lantok ng ngaming babye, kapurian kaya ka. Banal, banal, banaling Ginoo, Diyos sa may ipaya. Hosana, king kapatas-katasan. Tunay kaping banaloib pa, ika ing panibataning sablang kabanalan, mulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa dating ayin, king Espiritu mo. Ban para kaya kami malyari ng katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Baya may daong kusang lub, king pamaylas at kamatayan,
kinwaning tinapit, pepasalamat siya kaya ka. Piraso na binyene, karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ko nga nat kananya. Tiin ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyening kalis, karing kayang disipulo nga natanggapan niyo iti ko nga, minom ko kaniti. Nitiing kalis, ing kana akong daya. Ing daya ning bayo talanganggang tipan, ami bubu para kaya kayo at para karing sablang tao, ban kaya tami patawaran laring kasalanan. Dapta niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Kaganakan niyo ing kamatayan at pamanyubli ng may biyening anak mo, daraw miyake ka. Iting tinapin ing biyat, ing kalis ing kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalirian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapangmabaming pagamwa mo, king ikaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan meoy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yato. Ban may ganap yaking lugod. Kambe ng Francis di Florentino kaya kaming obispo, ading sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepainawan at maninayang subling miye, ading sablang mayang unabiye. Tanggapan mo sana, king maligay mong arapan. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan, karapat dapat magkamit king biyalang angga. Ban kaya benang Maria, imbirhendo ng Diyos. Kambe ng San Jose keng esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad kimal mong kaburian. King kaya kabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya ipang mayupayang tutu, kagumning banal Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alangangga. Ngayon manalantang mong kapaniligan ng lugod, king ipa, karingamanong tiro ng Ginoo kaya katamo. Ipami, siyo kapanwa, may samba niya ilagyum. Datang kaya kaming kayarian, may paminto ng lug, kaya tisulit, antibanwa. Ing kakanan mi, king Aldo, ibiye mo kaya kami, king Aldo, ngeni. Kung ipatawad mo kaya kami, ring sala mi kaya ka. Ting pamamatawad, karing may kasala kaya kami. Ikabos mo kami, isablang marok. Ikabos mo kami, o Ginoo, isablang marok. Malugod mong ipagkalug, ing kapayapan king panawon mi. Ban king kasawapan, ing kaya kang pakalulo. Parati kaming mikabos king kasalanan at miligtas kisablang kaligaliga. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristong kaya kaming talapangabos. O Ginoong Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Na mo sana babalik dan din kaya kaming kasalanan, naning lawen mo yung kasalpantayanan, ing kaya kang iglesia. At pamayapan may ang pambilugan, at pangking kaburian mo, ikaw mabibiyat magari manggaman, king alangangga, ing kapayapan ng ginuman, tabi sana kapilan man kaya kayo. May kakapadatangan po, masyatangin ang ipupugayang kapayapan. Kapayapan, kaya kaingan, kapayapan. Kordero ng Diyos, sa minalako, king kasalanan ng yato, pagdaluan mo kami. Kordero ng Diyos,
Ngayong malugod at magandang katamang Ginoo, ing kordero ning Diyos, amidala ko king kasalanan ning yato, noon tamang makasadyan tanggap kaya, kaniting banal ng komunyon. Ginoo, ek matampang tanggap kaya ka, dapat sa kasming amana mo, kumayap na. Manalangin tamo. Oy paming malugod, ing pisulu-suluan mingeni, para king pangapatawad na ring kasalanan, gawa na kesa ng karapat dapat makasadya, para king paskong pangabait ning kaya kanganak. Diya doon, miking kapamilatan ng Kristong ginumi. At yung ginuma natili kaya kayo, bendisyonan ako nga ng Diyos sa may paintuto, ingib pa, amponing anak, amponing banal espiritu, may yarinig kaya katang kapag masusyan, niya umetana, king lugod at kapayapaan ng Kristo. At ang salamat, maya pa oras, kaya kayo po.